Tolu 10.000. Harga mah ya pung. Ay, harga. Tolong. Telur asin dong ya. Bawang. Telur tawar. Kang asin. Ya. Tolu 10.000. Tadi saya ada 10.000. Kalau kacang sobuk 10.000. 10.000 saya ada. Oh. Mau apa teh? Baru masak. Baru masuk ke Pung. Purah Pung. Baru nabeben. Oh. Jualan sana ngopi galeleng. 10.000. 10.000. Kan kacang sobuk kata. Ah, oke. Berapa biji kan? Dia oma to opung tolori tolu ate 10.000. Iya. Ngi kacang sobuk 10. saya. 10. Jadi sadia sedih. 20. 20.000 opung ate. Aku ada begini. Hmm. Aku sadia. Jadi 25.000 ate. Nah, nyon. Kang rong Baru satu aku kan. Boido 20 lah gua. 20. Jadi, gua ada Aku sadia itu 5.000. Lengkap sana anak kasan. Ya, nah, aboy. Mau lihat dah. Mau lihat dah pung. Boleh ada. Baru apung. Baru nabeben. Baru markaro. Marga sina